Ona thutha wa igoti kurugamia mwerekera uria wiriga kurutwo ni ministry ya ugima wa mwiri ikienda akenya othe aria marathie gucaria motungata wabici-ini cia thirikari gukorwo mamukirite njanjo ya corona, thirikari yugite murugamo uyu ni wa kugitira muingi na no guthie na mbere. Agikindira mĩario ya minista wa ugima wa mwiri, mwaria wa thirikari Cyrus Oguna augite angikorwo mundu ndari na marua ma kuonania ni amukirite njanjo, to muhaka we mwene etware wabici-ini ici, indi no ahuthire njira ingi kwamukira motungata maya. Unapotaka huduma kama hujachanjwa, piga simu. Piga simu kama unataka huduma. Lakini kama huwezi piga simu na hupati chanjo, basi pia unahitaji huduma. Oguna ekwaragia mwena wa Mau Summit kuria oritie muingi guthie na mbere guthingata mawatho na mitaratara iria gathikitwo ni thirikari ya kuhitana na murimu uyu, akiuga angikorwo gikiro kia utambania wa murimu uyu ni gigucoka thi, no muhaka akenya metikire kwamukira njanjo. Pata chanjo ndugu yangu, usisikilize mahakama. Maisha ni yako. Akiaria ciĩgiĩ mitino ya barabara, Oguna augite andu 4,347 nio makuite mwaka uyu kumana na mitino ya barabara, ukiringithania na andu 3,777 mwaka muhituku. Hari aya andu 1,638 ni aria makuite kumana na mitino ya bodaboda, na beno ikiongerereka kuma kuri andu 1,469 mwaka muhituku. Hata unapoenda kutafuta mkate, zingatia sheria na kanuni za barabara. Usiuje ukavote kupande ambayo haifai. Usije ukavuta barabara bila kuangalia kushoto kulia na kushoto tena kabla hujavuka. Muingi ni uritio gukorwo uri maitho na kuhura riboti riria mona matereba makiagarara mawatho ma ukui niguo kunyihia mitino ya barabara ihindini riri ria thiguku. Handũ-inĩ ha Kameme TV, yetagwo Ngina wa Wadurwa.